Pamirsa pengerau pasien COVID-19 rima kudang-kudang rumah sakit saya nincap. Punika ngawinang rumah sakit muatang pawewehan tenaga kesehatan kantos kalih tali diri dokter miwah perawat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Mausang, baik ketandane ngarepin piambeng saking bagus sumber daya manusia santukan akeh krame sanikeni COVID-19. Baik ketandane muatang angge nakes nenten wantah antuk ngentosin, nanging taler ngawohen wilangan nakes, mang deside nampanin becik penincapan pasien. Budi Mausang pebuat pawahan tenaga perawat rumah sakit ring pepitu Provinsi Pulau Jawa Mila Bali ngarepin penincapan pasien bejantan muatang 16 tali kantos kaleda setali perawat. Sejroning nagingin perawat inuca pemerintah ngelintangin organisasi profesi wiadin lembaga pendidikan, renggalai mangkin kanton nyelahin wilangan nyani mekata siang olas tali diri. Budi ngawohen Kemenkes sampun medalang ugar-ugar antuk ngician dosis ketiga vaksin Moderna, sani kedadosang booster majang tenaga medis antuk nyayuben para angge nakes. Kerencanaan ngawet ring wuku sani jagirauh, Kemenkes pacang ngician suntikan ketiga booster wantah ketujuan majeng para nakes. Budi ngawohen Kemenkes talar kanton membeli bagang sarang lembaga pendidikan, mangdane para perawat sani kanton ngerancing ring pendidikan si demoli yang pauhan kredit saking penyaringan ipun, selami ngewantu nampanen pandemi ring rumah sakit. Praktik para perawat sani kanton ngerancing pendidikan, sepatutnya nih side kegenahang ring side tunggal parameter penureksan kelulusan ipun. Bali Pos Nguningaya.